Apollo ne cholong LC1 ochala lo madochi mukura sabani akol nyesabalebe ichani takako amusurine nu inyamat lwe gelegela lwe departosi akwataka ochalo kebere bon otiati ateda bobo itogoi kawukono ikito polo keda kwara na mukaga walare na sabi pasani arelu akwal la dedeng are kwamo kede kakolo teni chamuni yona bati bere la perion kerele le buna kakoboni osite do bala jengo da kinga sikua abuanga do mobe pakati to da lure atutu bere kera monyi mare amisi no edolete ekasa kwatakanyi kere no mogo ikie enyala na ena ekirididi imocho gai amonyete tunga osodi konye akuino achok inomita kako no nyamata ibiro norte kito ibiro norte togoi emuoge katarte chudinyi ni bore kerera akuida katakini kwapo luipo no ekuida satana tia ikena akonye amina lasuban obwetoko ineto situngadalu ejala kitenye solo ichogororo ekeche jautene aka kona bua down de muogo ponelo wikere kwa monara bodo atenge nara munone pene raidi tete bole kone bati bia jaki palo munu togo etiatiata itogo etiatiati ibilibiliti kito oresone chakone to ya tia kine choloni inyamata luipu raitenge maroge ne pene je choloni dame jingate edo maroge emuoga misirini ko pan bala angon do piko kapero ko do peta boyi do mama ngajene ponelo gwede ke daria edoe nare doelo apere to itada akalo ne kaya doere kiride nganyu no be doe abwenga do muboni be alemala sobane duo tada osori da be ka kene kwapu na itada do ukesiare do warauna kakobon na bwe dochi do chakwa peta yi de kana kai seuni kako de denye noi jason kada misirna re no muogo lo la pene peta yuni kwana renorokas ajenga muno anyama kwa pinyamata ayuela kana round school fees ay ngara kana dependence kwenye do na icha pakarta ngai to ilo chiti to pochiti ngara le mangaje po ngai to de bera na ngoda no kotoni ara to nkamu kwen to bichacha na kitenge muoga na rokas ne pete ekedo pet kada ekiride kaya nyala jona sarbelo chajo ngoda munu badum no ngoda te ngara na ngo awolu ne muogo la jago go mutiere perkini kwa po flat mambo de jai misiri ineto se ngare no koda lu atekerin kede LC no akako kede ayalolongo na polo noi monyete di kwenyi de nyobololo angole ngokwa pe miebe pereti kwenyi de monyete de kecha pau palu ajarete ne peta ida usikare kanyi mami yanyu utakakokana polo ke bare kwa mulo itegele kinalo soditi okarua lu ida usika uneja utena tionori na rada unosi kinyomo kere pole da mila takando swani madochi so ne risa sina sobon be ngare ni kosi e polo da tionis nara muno kosi na etunga keda ijarada onyamar so lepido are jadi okane ne perora ngarakin so aruka tipet adia kono automatic sana ido kiso ata kokono dolto sauni kwaen ara da langiru na pepol kota puga no lom toma ngara kekedi obore ne peraso konye kinibere kesa ijara Kanuka TV East Tolbert Edaiti Oten Mukura Kongora District